Class, what is verb? Verb, ma'am, is can fly like agila. Tamsi, ma'am, is very small and sing like this. Tweet, tweet, tweet. Ma'am, paniki, ma'am, can fly. Dili man good verb ang giingon ni ma'am. Verb. What is verb? Dili bird. Dugaya pod nila, oy. Ay, basta yung sako kay murag giduka pa pud ko ba. Tulog pa din si Maria. Unsa ka ano kung akong kukawon? Ay, dili na lang basig maalimungawan ni. Good morning, Daddy. Good morning, Maria. Ay, pagsabi ko na si Maria. Ay, oo ba? Kaganina ka na natulog. Good morning mga classmates. Good morning, ma'am. Good morning, Asya. Nagaraang Lucio, oy. Nadara magbag ni ma'am pasikat kayo ba para dako grado. Claire, ano siya ni Maria? Sapa ba? Natulog. Tanawa, Lucio. Nagtulo ang laway. Tanawa, biti. Tanawa. Ang laway. Sama na. Laway. Mga bata, unsa man na? Maria, mata na ba kayo na si ma'am? Good afternoon, ma'am. Ay, Maria, good morning pa, oy. Giduka maka Maria, dugay siguro ka natulog gabi no. Nag-study mangud ko kagabi, ma'am. Unang dugay ko nakatulog. Giduka ko ba? Good morning ma'am. Good morning classmate. Class, get your English notebook. Yes, ma'am. Class, what is verb? Verb, ma'am, is can fly like agila. Tamsi, ma'am, is very small and sing like this. Tweet, tweet, tweet. Ma'am, paniki, ma'am, can fly. Dili man good verb ang giingon ni ma'am. Verb. What is verb? Dili bird. Alin mo nga wan yun ni si Maria ba? Sunod po ninduhan, napataka ra pong istorya. Maria Claire, Biti, dili verb, kung dili verb. Ay, dili day bird. Kung dili verb, di ay. Galing na, kapag yung panuwag, bird food. Galing ni ma'am. Kung saan ay pasabutan ng verb, ma'am? Basahon na to mga bata. Verb is the word that expresses what that action is. A word that shows our action. Hindi langgam. For example, jump. Jump is an action word. Class, give another example. Ma'am, run! Mom, sing. Ma'am, speak. Very good. Pagani yung action word. Ay, ma'am! Eat. Kaon! Ano ginahibal-ano ning Maria ba? Very good, Maria. Maria ba? Abtik dyan kayo basta kaon. Tama! Class assignment. What is adverb? Class, copy in your notebook. Yes, ma'am! Ini kay assignment.